Tini diporni jorao Khowai Police Day Baijal Bari outpostni Saktharmung bai kaisa drug awareness trade Khlaijakha already wo phai manjak phakya Khowai Baijal Bari school of pori tungnai diporni jorao abona karibo a amchai anti drugs covid rabo manjak phakya arau phaite manjak phakya Khowai SDPO Khowai PS Ni OC tei Baijal Bari outpost ni Naimwthang rok Mano je chini 15 August ni উপলক্ষে chung Bharat Sarkar দ্বারা নির্দেশিত যে যত জায়গা chung তাও পালি খারিক tongo e azadi ka amrit mahotsav abo chini Bharat স্বাধীনতামান পরেও chung 15 August chung mitu khaimani din ebong azadi ka amrit mahotsav chung joton khana nango on bagai chung amai kaina chung tini e chung oro Khowai police tai Baijal outpost miliboi e local chini anti drugs tai local jara boristo borok tai Baijal class 12 school student tai teacher chung chung tini e azadi ka amrit mahotsav no chung din palon khaika on bagai chung balaike khaksango tini chini Bharat স্বাধীনতামানি din balaike thongto balaike khatotung a dino naisibino chung tini e Khowai PS Ni OC tai chung oron je local tongnai rok Baijal Bari outpost ni je tongnai rok tai oron je local chini je boristo borok no tai chung program khalaika tai loge loge chung anti drugs program khaika tamni kai chini anti drugs program no tuibo chung borok no tani swasan khaijani chung ai rog ni sem muktongnani tai chung jotono drugs pinon bagai chung tini a program khaiman khlai sarmo bozan hote bosu jora himboto himjaka chung tini oro himnai mani kai chung Baijal Bari outpost ni simi chung Baijal Bari bazar chung abo guriwoi kaisa hai nai chung kifle Baijal Bari outpost phaioi chini chung kok khati salai chini program chung changlai